Kapitan Inteng! Enteng, ikatuman ti ugalim ano mabartek ka, kat ipalastog mo ti kinakapitan mo. Palastog na. Kitnupod numit kapitanak. Rumbeng ka di nga ipalastog mo ti kinakapitan mo. Bayaman na kita umapal amang dildilaw kanya. No kastamlaen, makasara ka iti mang paramanken ka. Padasan data makita dati kinakapitan ka. Ay, adday ta ka manan inteng. Adda ka pa ilang dito balay ngam irogrogim manan ti agpalastog. Eti maday, kitno agpalastogak asaan asyak ti kapitan. Ngam siyak met ti kapitan. Oh. Iso anapanakkel ka. Kasta ka de. Asinaw ti kinasaritam dita cellphone mo. Ngayon kabagyak dita kabangibang a barangay. Pag-awawes. Aya. Ay, sayang. No saan kumaga po kada kitidingwon. Umayang kumamag. Inom ti adu ijay. Ay, da kayo ki di alalaki. Apay, naganas ka dila unay day tanga inaw. Uy dah. Kinsan lang mga inom ti marami di jay. Agi-istorya kami mo dah. Agrinabak. Kanda dumabay. Imbagkat ka na kami ababay. Tanog mamaritis kamay. Sana masapul ti arak a pagsasangwan. Inawis mo sama ni kabadong akabagyam ije kabildatan. Wen bakay. Nabayagasan kami nagkit-kita iti dayja kabagyak. Saan ka day aday jay tay kabagyam nga ada kadwana ano mabartek ka sumanaaw? Wain, ngam pasensya blatan takas jay lang mo no mabartek dayja taaw. Yung maglablabas mo ngam inumaminsan. Kaslang karkaray no kas jay amabartek. Sana balay tasan mga agdangran. Ngem no sa bali a tao ti ikas jay na. Ay jak amo no di da patulan. No managpasensya, di da patulan bakay. Ay nasaya at no manakam amin na kainuman na. Kasano nga no saan? Masapul nga agtamad kayo amin kanyak. Tasyak ti kapitan di tao. Basta ka di kapitan. Kamamo ka kapitan kagayam. Tapno di mo malipatan na siyak ti kapitan. Ikang ka iti pakalaglagi pa. Apay na yan. Tinistungan na kapitan. Tapno, adagarot pakalaglagi pa. Kayat mo ta na yun na. Saan kapitan? Amo kasi kati kapitan dito eh. Ngam, dito lang kabildatan. Enjat, kayat mo asawan. Mabalin na yan ang kapitan na kwa iti sa balya barangay. Kaya't mo ta paramanan ka iti di mo na ramramanan. Sanan, kapitan. Pare, apa nga takinistungan mo ito yung lalaki? Kurang pa dayjaya. Apay, di na mo kapitanak. Saan mga umay dito yung dayay? Iso asaan na mo Isu nga raw. Nagpaamuha kong pare. Siyak ti kaptin. Uy nangam saan mo kumama kinistungan na pare? Don't worry. Sinsinan mo ti kita na ataw. Nagalaspay ti panagkatkatawan na. Malah, tayo tulod ka, nadya balayaw. Nabartag kan, pare. Di na kway tulod agagatil ti imak. Kaya't ko nga dapay kistungak ataaw. Ay, saan ang pare? Mga nood na mapaguram. Kaya balsanda ka. Balsin nga. Siyak ti kapitan, balsin ka. Anya jay nadamag ko nga inaramid mo, sika, inteng? Naman ang tinadamag mo ako na. Kat no adda ka no sa nga ili, ti kabaranggayan tayo, kat kinistungam. Inyam amok lang tibagik akas kapitan ta, di naktumut abam mo. Ngamadiday ta nga aramid mo. Saan ka kumaunay anapanakal? Saan anapanakal? Ada nga ron ipanakal ko. No awan ata, iso. Apay ananga tulaunay ti panagkitam di tabageng.
Na, Kasano, no di adal jay kinistungam? di adal ketikas jayay. Nagalas ti panagkat-katawa na. At magang paligat ti basketball, ito'y kabildatan, pare. Ay, uwan. Gaputawan ni Kwaraw. Ada ka kumaakadwak dito. Takitaan ta dagiti agliliga. Ay, wala, pare. Umayak taw. Kaya't kumitagbuya kay. Ay, masapol. Nga nawaan ta dagiti agtutubo anak kurang ti disiplina na. No, da makita da nga opisyalis, mabain da mo't siguraw nga garamid iti saan nga umno, pare. So, ang masapol nga amuda no asino ti kapitan ti kabildatan. Ay, amudan, pare. Saan na masapol ang kanayon mo nga ulit-ulitan kada kwada. Na. Silensyaw! Siyak ni Kapitan Inting dito'y kabildatan. Kaya't ko ano madamati ay ayam ke discipline only. Awan ti agugulo. Punkap. Nasayat. Tati aglabseng. Ipakitak ti kinakapitan ko. Kasano nga ipakitam ka? Sino dayjay? Pwede mo amuti ugali kas kapitan. Kaya't mo maramadan, Ay, bayamon, pare. Ramanan nga. Di na mo't ibagbaga na. Amukla no asino dayjay. Agbabawi iti panangsungbat na kanyak. Mangrugin tayo ayam, pare. Agbuya talangay. Bayamon ida. Agyaban. Tadyak nakita no asino dayjay. Makaraman kumakay. Pare, hindi man dita kabangiba nga barangay. Apay aya. Siguradaw, tiinom ijay, pare. Sagran nagtayo iti inaw. Adaman nga rod librin nga inaw. Iso nga ron nga awisin ka. At no mairanod ka may, titi libre nga inaw, pare. Kaano tamapan? Ay, katindong bigatin na, pare. Nagsagana ka, tagkuyog tamapan. Ay dagasin na ka. Tarigla daw, pare. Sakbay ti pangal daw, dagasin ka. Sigurado man ang t-shirt. Numapan kayo ka ni pari badong ijay kabangibang a barangay. Saan mo nga igaraw tinagmadi nga ugalim, Ano nga madi nga ugalit ngay? Ti kinangato ti panagkitkitam iti bagay. Ipalastog mo, kapitan ka. Di daki din na mo tagbayin kanyak kat kapitanak. Kaya't mo asawan, agpalastog kalata ijay papananyaw. Ipasindayag mo ti kinakapitan mo. Wan. Ibagak ti pudno asyak ti kapitan. Ay na, day taman nga tanti dagdagul litom ijay. Asikakat kapitan. No kasapulan, I will do it. No amuda kapitana. Di sigurado nga i-respect na. I warn you, Inteng. Agbabawi kan taw no aglablabos ka. Maray, nadamag mo ka diti inaramid ni kapitan. Anya ka diti inaramid na, Maray? Linayatan kan pinagsasawan na dagiti agtutubaw. Ay, unay lakit din ni Inteng. Ay, sigurado nga ado ti masurun kan kwa nagapo iti kasta nga inaramid na. Una, kunog daydayamudum da api manaw. Kanayon kumatabagbagaan ang pagkakabawan nansan. Ay, intukat no makabirok iti ababa ti kurdon na. Ay, jak amon, Maray. Ay, dayta tisang kaibagak kan kwa na. Ang dinak mo't dengdenggan marituyang. Anya ka di man ti inaramid mo, Inteng. Pinagsasawam ka no dagiti agtutubo ijay pagbasketbolan. Kasano ket nagayayam dalat ta adi da pa impakada kanyak kapitan. Ay, nalabos ka mo, Inteng. For public use, dayjay. Saan mo mat ako ko, Ura ata siyak ti kapitan. Rumbang nga ipakada da amin kanya. Pasat ka din ti panagkabaw mo dayta, Inteng. Saan ka mat asigod akasta? Di ka di mabain? Kanya kumat pagbain na. Ketsak ti kapitan. Isuda ti di ti rumbang nga agbain kanyak ta kapitanak. Ay, nangato ka launay, tapno tangaden da ka. Basta siyak ti turay, dito'y kabildata. Agdatan, dito'y balay ti kabagyak, pare. Intun manamdama, isagana dan, tinumun tayaw.
Ay mayat mo't gayam ti balay ti kabagyam. Ada pa'y nagdakkel balay iti asidag. Aking balay iti data. Nagdakkel paray. Nagdakkel na balay ngagpaiso paray. Bak nang laki day, imakin balay. Daytan tinakitak akadakkelan a balay dito'y away. Uray di kabildatan ket awan ti kasta kadakkel. Kuna di nagdamagak itay. Aritirado kano a kernel. Ti akin balay dita. Ay, isumit lang retired Colonel gayam. Nagamarimor a lalaki iti dakkel a balay paray. Ay, amangan mo katulong daw. Di ka di lalaki a remor iti dakkel a balay ket katulong ti Colonel Dayjay. Kapsat. Ay, saan kapitan? Dayjay, ti retired kernel. Ha? Dayta ti retired Colonel kunam. Puno aya. Puno kapitan. Apay naklaat ka. Timot kinistongak dayta iji kabildatan. Baknang ken retired Colonel gayam. Kapitan, anyat mapaspasama keng kangay. Umay kadhimot dito'y dayta lalaki. Wen ata imbitado nga raw. Isu pa tigimatang iti isyat tayaw. Intan pare badong. Agawitan. Nenenay, apay ngay pare. Kwa. Di tapay nakisango ngay minam. Ay no di ka pa agawin. Umuna ako. Nenenay, apay ngay pare. Saan ka pa apumanaw Kwa umuna ta da nalipatak. Unay ka butid pare. Italaan ngay may taditay. Apay nga agawid ka ngay. Pasensya pare. No kayat mo kagbati ka na. No kayat nun. Basta talaga ka di nga umuna ka. Wen. Sumurot kan ton. Apa yang nagdardaras ni Kapitan Apimanaw? Pukawak manday di Kapitan. Ay, bayamon sir. Ada ka nun nalipatan na iji balay da. Kapitan! Agsubli ka! Ay, kawalat ta. Di nakingkas kaso. Ay, takrut mat gayam day di Kapitan no sana nabarta. Badong, kunak man no malalaki day di Kapitan. Ay, pasensyaan yun sir. Nasingpoy da jay no sana nakainom. Naglasto gideda kami di kabildatan. May samot gaya matakrot. Mabayag nga tadainting ken badong mo itinapananda, mare. Dayta ti jak mo, maray. Amangan no inton mabartag da. Kasladan tumanen na padanuman atukak. Ay, madanagan ak. Taamangan no igaraw ni inting ti ugali na no mabartag. Kunam no asino aka maingelan ken kalaingan. Saan ba't siguro no iji sa bali a lugar, maray? Ay, nasaya at no kasta, mare. Ay, nung amin maminsan kat aglablabas. Saan mo't asigo da kasjay, maray? Ay, win nga road. No anya nga ta at tinaknakan na. Sapay awan mo't ni Kuwarog amang kadwakan kuana no adda papanan na. Apay atim maray apimanaw ni Kapitan ni Jay kabildatan. Ay, kunam lano asino mat day di akalaingan, idinapan kami di kabildatan. Kinistungan na kitin. Anya, kinistungan na kayaw, sir. Day tatipod no. Kunam lan kalaingan. Ipanakil na ti kinakapitan na. Nangat nga to kayo pailaang ngam iso, sir. Ay, hindi nakita na karimore di balay ko. Titaras na nagawid. Kasla nakakita iti alalya abulding. At dadagiti agin lalastaw ngam saan nga umno ti ipalpalastog da, sir. Nang runa day jaya kapitan. Kinamat ko kumaita tapi naramanak met. Tinapulaklatan. Inteng, kunak man no adda na panyo dinarayan ka ni Pari Badong. Apay ngay anagawid ka adagos adi mo kadwa. Kwa, nabati ta pinanawak. Da, apay apinanawam. Adda ka di saan nyo anagkinaawatan, iso apinanawam. Kwa, ada kinistungak alalaki nga imay ididitoy. Hindi napan kami ijaket na makabak ng retirado colonel. Anya, retired colonel.
Makitam ita at ibagbagakan ka, inteng. Ay, kwa. Nanga tulaunay ti pagkitkitaam di tabagem. Angem, nangat nga tupay gayam ti kinistungam ako nam. Uwan nga ron. Gapo itibain ka. Imbaga ka ni pare ba nga agawin kami. Ngam kaya't napay mo ti makisya. Iso pinanawa ko na. Kahit aramidam kadipay tinagmaday nga aramid mo. Saan dungaw? Mga no makasara kak iti awanan disiplina ket pagaramidan nak iti dakas. Nasaya at met no nagnakam kan gapo iti napasamak. Ay na, Kapitan! Nasaysaya at lata tay napakumbaba, ngam tay napalangwan. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. At dansakat pakaragsakam, tamayat ti isam mo asimbungan. Pakaragsak ang mantikunada akaawan ka nun ni Kwaraw. Apay kumapakaragsakam ti kaawan jay tao. No awan ni Kwaraw. Sigurado nga puntaran nak ni pare Inteng nga kastanaw. Maaramid mo nga tadag iti maaramidan ni Kwaraw. Ay kito na. Nalaingang madadumiskarte kay. No, iti kalukwan, mamati Ha? Ngam no iti pagsayatan, jaklamaun. Ayagtal na ka man tuyang. Sikat ikang runaan ang may ranod, nukwa. Anya ti kayat mo asawal. Nay, ada ka di ibagan pare? Awising ka kumay di balay, intun malang pare. Apay, anyat iyawis mo. Parte nga min di may sa apato at haraking ko kay. Mangala kamot tayo, iti inumunta. Ay, sus. Mayat no agparte ka iti pataw. Kayat ko ti pato. Isugarong nga iparatyan ka. Tamo ka magustuhan, ti pato pare. Aguri ka. Kapay nga agparte ka saan mo akasangay ita? Nabayang nga may na dita na ginawm. Kailiw ka, di sigod nga aramidin tapay ite. Sige man garo pare. Mga laak iti na imas nga inumunta. Day ada maris na saan analik na. Ay na, day taman pare. Sigurado, anangina, day ngara. Apay atin niliw mo day tapataw. Marchay, tapulutanin mi ka ni pare Inteng. Ay sinalbag ka. Di mo pa'y impakada kanya, tiniliw mo latan. Painom nga ron ni pare Inteng. Tapno alain na, katanaw. Nadagayam kayat no. Iso nga ikagumaam nga ipartyan pa'y iti pataw. Di ka kadiagbalin na kontrabida. Sikat ikang runahan na may ranod kunak manay. Anya kumangay ti pakairanudak no may saka na tanaw. Apay, naskin ka di pa abilangay. Makitam to Ay sos, di ka maawatan si kabadaw. Anya ayaday takunam apakairanudak. Ay, kastan sa tisaan na makauawat na tao. Makitam to ka day. Masadutak ang mga ibaga. Yung kakagumata kay, nitirik-rik ka daw. Asino ka? Ayan ni Marikwanang. Ada na pananana. Ada ka di bagayaw? Apay anak kalukat ti Tirsina na, no adda na panan na. Iso nga rod nga daak dito, itasyak pa'y kanuti agbantay nana. Kasta kaday. Kapin anong ngay ni Marikwanang. Adda mo gayam balasang akabagyan na. Antik nana. Ala,
Mangirwar ka nga rod iti papel ken bulpen. Papel ken ballpen, tigatangan yun, nana. Saan? Ilistam amin nga ibagakken ka. Ilista. Ay, aglako ak dito'y nana. Sa anak ka sekretarya. Ilistam ti utange. Imbilin ni Antikwanang asa anak kanu nga agpautang, nana. Anya ngay, ayan na ngay tayo inalamari ka daw. Di mo't kayat ti agpautang jay kaanakan ni Marikwanang. Nay, itaman pa nga da pinagbantay ni Marikwanang. Isu nga road. No sa dino kat tinapanan na. Saan nga taan na panakiday? Makidate ayamot ti ba? Apay, sana mabalay. At danto pa'y makidit abalaw. Isuki din abalasang, kit maday. Ay, ay wunan niya. Maasawaan nga tamot ti kumaray. Nukas kasanaw. Agbalinak mag nga abay. Ay, at tala ka man. Agabay ka mo't bakitan. Saan abagay? Mayat ti agsabaw iti pinikpikan apataw. Mayat nga ipanariti arak ko naman. Lumatangak tumanen iti arak. Tagpartikan tumanen iti pato. Kataring lado aparay. Nang runa, no agpartner ka. Hindi barangay hall. Partner ko na. Anong gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin, pare, Ah, kunin mo akong isa sa mga tanod mo. At kano napanan ni Kwaro kay. ewan. Kasapulan ko ang magronda sa maitim na gabi. Ay, salamat, pare. Kahit makironda ka din ton rabiin, pare. Wala. Mayroon kanumay ang mga dayong umay dito na nag-aala ng kumpormidita. Hanya kay dagita kumporme, pare. Mula. Kaskada dingon. Kaskada manok. Kaskada pato. Kasta ka day. Imbaga, tawan pa'y mo napukaw ading win may, pare. Sumitngutan ngam nakakalugong ka ba daw? May sanatanod to'y numo for your information. Iya. Tanaw? Limpyo nga tanaw. Wano, tay kunada at tangad at tanaw. Anya tangad ako na may. Nalalay nga pa'y ngam ni Kwaraw. Amok analalaing ka ngam ni Kwaraw ngam iti kalukwan. Anya kalukwan. Di pa'y makaasawa. Kitlalakayanan ngam nuang. Asawa ayamot ti pakakitaan iti kinalaing. Iti aramida. Anya kumangay, tinaramidan na, dadya Kwaraw. No masirib ka, makitam. Saan ang masapul nga ibinsa-binsa? Ay, malangay. Sumanao ka man ay, nababakitan. Anya jay kunam, inteng. May sanipari badong anak kirunda. Inalak, tawan ni Kwarog akadwa na nga agrunda. Ta manipod awan ni Kwarog. Ada kanu agpukaw mula kaskada dingwin. Itatabadong ka di akal mo, apong. Di kasla nakigtot timulagat na. Ay, unay kamutin. Unay day ta panangiladawan mo. Kani pari ba daw? Nakita kami day di alakay, nagtiliw iti pato ijiwaig. Ha! Kano adayo mo ti balay da ijiwaig? Sano nakapanti pato na ijay? Win nga road. Hindi nakita kat adakit din ang nakigtot. Mga no nakigtot iti kinabukang mao. Sa anak mo tabukang? Natairak tubay ko na niinang ko. Ay, amumit ni inang mo. Baliktad, ti pa nagkit-kita na. Oh, apay pamulagat ka nakakita kanya? Agtatakaw ka kadi. San mo't asikan ni nanakwanang? Kanila ka. Kada ka ti nagtitirsina ni nanakwanang. Siyak ti binilin ng agla ko dito'y tersena na, tada na panan na. Ay, ganun?
Kunak nagtatakaw ka. Tainak ibaga ka ni apong kong inting. Anya? Ada ka di mat apo ko ni Kapitan Akasken ka? Baka ibaga mabuka nga. Awan ti imbagak. Si kamat tinang ibaga. Ay, gumatangak man itibawang kan sibuyas, manang. Anya ka di ti bawangan kan sibuyasam. Di si daan mi Ikan na ko na tamapan ako. Anya ka di day tain sangpet mo anabungaw. Taraw, imbagla nga iturta mititlaw. Makasilsida akay, ititurta taraw. Nangalaam. Ay kitigipon na. Awan mat mulam ataraw. Kamuti mat timulat ha. Nagrundak nga raw. Tangdan ko day tuyin nagrunda. Asinaw tinangtangdan ken ka iti taraw. Nagaduga sa lunsod mo na ya. Agrunda ka, ngam si kamat ti agtakaw iti mula ti akin mula. Di ka di sumana umanay. Di ka kagyaman, tadensang pagkuamasida. Saan ko apakaragsakan ti agsida, no tinakaw? Nay, Barok, apay day ta flashlight. Papanam, inakagsilaw apong. Handa nga min mangmangag ko nga uni tito kak igiwaig. Ay, si kakit dimot nga ubeng. Ay maturog kakit day amasapa. Tapno daras ka dumakal. Ay, maturog kak inton sa mga putak apong. Sa anak mo't ngagbayag. Ay kita taamangan no adda masalaw mo nga ulag gitadalan mo. Iso ang nagbutasak, tamno didak makagat. Ay, saan ka unay nga agbayag ijay, wan? Wan apong! No makaalak ititukak, agawid akon. Ad agsilsilaw ija kanantangan ni Manong Kwarog. Kat noon ni Manong Kwarog. Ibidok man. Masidagak basik. San nabali ta sirlag. Di nakmadlaw taglingidak kadagiti nagkalatkat nga sitaw. Anday ta. Nadnadlaw ti rupa ni Tata Badong akalbo. Di naknadlaw anang ibidyo. Tama kumikom agpurpuros iti sitaw. Apong, nakaturog kayon? Ay ko. Agbuy-buyak ititibay. Apay, tadi ka naturog karabi ay. Iso di ka di makita kastam. Saan pa'y aday ta TV ti buyaan nyo? Ada may mayat abuyaan nyo iti cellphone ko. Kanya kumaday ta may mayat ako nam. Ay, pelikula ti buy-buyak. May mayat ti binidyok Buyaan nyo. Sige. Nanta cellphone mo ta buyaan. Mala, buyaan nyo. Ado manay, dinapuros ko asitaw. Libre manay, didengdengen may, nituyang ka. Hina, nagmayatay, tagrunda. Madamdama, agawid akaw. Adamanan sitaw, atangdan ko nagrunda. Uray ka na yun, tirunda no kastawi. Di dalaki di maduktala na siyak tagal-ala, karagiti mapukpukaw na tay, kinting way. Kinteng, anya day takit kitam iti cellphone ni Buyet. Kasla nasdaaw ka pa'y. Si ka man ti mangkita, no husto ti panagkita. Hindi mo't arubayan ni Kwarog data. Sana ya? Nan, kita akman. Agtugaw ka iti abay ko. Kita ang tadwa. Anya nga min day taaya. Ulit-ulit ang matakitaan. Di ka man dumanamag. Kita ang kit din. Sige man lang ngayon. Data. Ha! Ni pari Badong, agtaktakaw iti sitaw ni Kwarog. Ay, salbag na dya apari ba daw? Ay, Kuna na ang makirundang yung sa bali ba, iti ubraan na. ay, aksyonam day ta, inteng. Aksyonam! Umay kanto manan, hindi palay paray. At dagansaw, apulutanin ta. Naggatangam iti gansaw. Ay, kiti tayo igid na paray. Mangala ka manan, iti arak. Parchag, jay gansaw. Una. Naimas ti ganso apulutan, takas labak ho. Namnamaag ti umay mo, paray.
Dun puri. Itapay lang kat gumatang akon iti arak ana imas. Jay maibagay iti ganso apulutan. Ina. Mapaayusan man ti karabukob ko iti naimas nga arak paray. Wala. Nagmayat apulutan. Ganso ko naman. Ammom kaday, anasabat ko itay ni Santang. Saan ko nga mo nasabat mo gayam? Apay ko manon nasabat mo? Imbaga na kanyak nga awan sirbi dagiti agronronda. Taagpukaw kano ti dingwen na. Anyat na po kaw adingwin na dungaw. Napukaw kano ti kakaiso na aganso na. Nagpukaw kano akas laasok. Ganso. Kasano nagbalin nga asok ti ganso? Inteng? Naibagam kanyak nagpulutan kayo kani Pari Badong iti ganso. Awan samot ganso dah kani Marituyan. Imbaga na ginatang na di ganso? Ay, mamati at ti ganso ni Santang Dayjay. Pakunamit? Immo na, nagtakaw ni Pari Badong iti sitaw ni Kwarog. Idi kwan, nagpukaw ti ganso. Anya pa'y nga ta, ti sumarunaw. Anya di ko na yung aramidat apong? Saan mo nga ibagbagakan ni apong mo nga inteng? Ing kasurutan itinalimad ni apong mo, Abadong. Ividyom manan, no adda kalukwan nga aramidan na. Inton rabi apong? Wan, Barok. Adda atap ko nga iso ti agtatakaw. Sige apong, sa anak man nga agpadlaw. Sige, Barok. Iso ti silawam. Saan kan amapan agsilaw iti tuka? Kita man ti video ni Puyit iti rabi Ni manan Pari Badong nagbit-bit iti manok. Ada manin pulutan yan. Ay, saan ko nga ipalubos dahi ti amapaspasamak? Masapul ang maikatan akas tanod ni Pari Badong. No adda pa'y agpukaw amula winudingwan. Isaw ti mapabasol. Unangam kumparik man. Uray kumparem. Impakita kon kadagiti na dumaday ta avidyaw tapno ammom. Kat ipabayad da kano ti tinakaw na. Kapag nga ipakita? Saan kuma? Ay, no ayon ang pa'y ti kumparem. Ibaga ti tao ang nagtulagan nyo day ta. Kayat mo kaday, akagurad ka dagiti tattao. Saan na? Kababain pa'y tinaramid mo, Badong. Tinaktakaw mo gayam dagiti kunam aginatang mo. Ay, inikkadak mo ito nakastano to yan. Kasanaw, kat imbes ngagbantay ka, si kamot ti bantay sa lakay. Just kika, mangibabain. Ay, sinalbag na niya nga, Ubeng. Hindi yun nakideng. Ubeng kunam, ngam nasaysaya at matiaramid na ngam si kalaklakayan. Ibaga ti tattao ano kanu adda mapukaw, sika ti matudaw, taaramid mo kanaw. Anya ngay, aramidom to pay. Ay, saan ito yan? Unak nawan nakakita, madamo gayam, iswaman jakaw. Ay natatabadong, ti madi nga aramid, saan ama iliman? Addan tulat na panakaduktal na. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Burchi Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, lakwan nakman iti kape ken tinapay. Agpili ka no anya asupot di ta tigatangem. Daytoy basit maray. Umayak tumanen gumatang. Na, basit laang matigatangem at tinapay. Umanay ka di day ta nga ikapiyo ken ni Kabadaw. Pimanaw manen ni badung ko maray. Napanan namanan. Jak manamaw. Basta kunanamot nga dakano papanan na. Kanayon samot nga adda papanan na maray. Jak man amo maray. No kaano nga agsardeng iti kasusorsor na. May sarong ka manin dito kabildatan, buyay. Dakos ka di, manong. Sana dakos ano, at da maitulong mo kanyak. Angam noon maitulong mau. Awan serbiti yu umay mo ditaw, eh. Ibagam ano niya ti aramidak, tapno makatulong ak, manong. Agpanunutak, no niya ti paaramid ko kan ka. Urayak, ano niya ti paaramid mo, manong. Papanam ngay nga ro dita. Apay deta igam mo akahawon. Nakagsilo iti banyas, wano abuyo, manong. Apay ngay akahawon. Ikabil ko nga mintiapan dito unag, manong. At damat silo iti ruangan na. Umunag ti banyas, masiluan. Irikap kumatayin, tapno di nakagatain. Mabalin mat nga uray awan kahon na kat masiluan. Kumagat ano awan kahon na, manong. Buyet, anya ka di day takahon. Ken apay anak kakwintas ka iti palsien. Mapanak iti bantay apong. Nakagsilo iti banyas, wano abuyo. Ay, ang mga numayaw awan ka iti bantay. Saan apong? Tandaan nak ti pagnaak. Tapno isumat lang ti pagnaak nga agawid. Ay, ubing ka pa'y laeng. Ngam, ado ti panglakagan nga amaw. Insuro ni tatang ko. Sakbayapin mo sa yapong. Kas kalan na taengan nga gunggunay. Ado pa'y ti atiwam akaedad mo. Inako na pong. Tapno adda maalak. Kat masapak nga agawid. Agan-anad ka, barong. Kunanyan ti banang akasla na taengan ka nung agunggunay ni Buyay. Ay, suro teksa. Tay nakbut-but nga ni di bantay dahi di nga ubeng. Kita man, no saan nga agbutang, katag tartaray nga gawid. Nalakti kan lugong kaw, tas suro tagi tinalimad. Kita man tilaing day nga ubeng. Di naklakit di madlaw. Tapag badok day to'y jacket adi na pa'y nakikita. Agmaskara ka nagkalugungan. Napanan ni Buyay. Nakita kita nagturong dito'y balay. Imbaga na amapan kanu ijay bantay. Tamapan kanu agsilo iti banyas wenno abuyaw. Nagagat na diyang ubing. Abak na pa'y ni Kwarong. Day tangarod ti kunak. Ubing pa'y laeng ngam ado ti ammo na trabaho wenno panglakagan. Imalakanyak nga apong na Anya kumangay titinawid na ken ka. Di munto pa'y ammo ti agsilo iti banyas akas ken kuana. Una to, saan ko amasango? Saan mo amasango? Wenno, saan mo nga ammo? Kas kumaita. Rumbeng ada ka ije barangay hall. Anggem ada ka pa'y laditoy. Di ka pa'y nakadigos. Inak malangan. Mapan ka, adi ka pa'y nagdigos? May amon ta digos-digos. Anak. Anak man, wala ni Kwarong dito, kagawan. Awan mo't ditoy, apay ka day. Padalawsak ko nga ti kalsada kan aglawlaw ti barangay hul kadakwada. Saan pa'y asimmang pag? Ay, napanan nga ti luko ako raw. Itay pa'y ngawan ije balay. Saan nga taan nagawid ije balay na? Kapay amapan ije balay na nalpas anangan ije balay. Ang mga nuada na pa na inaramid, kapitan.
Naipakat konti silok. Mapanak pa aglingid dita kayo. Umuli ak. Tanapos ti bulong dayta kayo. Umato ak pay. Aging ga iti nga napuskol ti bulong na. Oops. Tugawak iti dakalasa nga. Dito'y pristok. Makitak madda mapanabanyas. Wenno abuyo iti silok. Inton madamdama. Inak agpalsit iti dadaklabilit. Ado ti imbulsak abato. Abala ti palsit ko. Parata ka na si mga day di nga ubeng. Ay, surutat ti disdas ti lagnan na. Tapno madanong kaw. Ang sana kang agpadlaw. But nga man. Kita man no sa dino ti pagpatinggan ti turid mo nga ubeng. Sigurado nga agbutang ka. Kat agawid ka nga awan na alam abanyas wano abuyaw. Nagsubli ka mo't inteng. Umay ka kadimot laag digos. Saan ka di nga imay ni Kwaraw? Itaypay mat apimanaw. Amangan no adda ijabalay na. Wan ijay. Ah. Napanak ijay. Ngam nakakanda dumay. Napan siguro nagpasada Kino adda di tricycle na ijay ayan ni kagawad ko nang. Ijay pa'y kanong nga imparada na manipod idirabi. Apay nga min ayan ni Kwarog. Adda nga ron ipaaramid ko kadagiti kakadwa na atanod. Awan da amin. Nagtutulag dan samot. Aha. Kay giant impakat na silaw. Ayan nga tanibuya. Di naklakid di mabigbig day jay no makita na at nakamaskaraat. Naglingadak dito'y punti kayaw. No adda masilwan iti silo na. Alaag kat umunak nga agaway. Napanan nga taday di nga ubay. Mas daw to into nagsublay. Tanaalak taon ti mapalabugan na. Ha? Sino nga ta tinagtugaw iti punti kayo? Nakamaskaramit. Ay, si putak na niya ti aramidon na. Saan mo't siguro aribil di dayta? Tawan mo't armas na. Ha? Adda nagdakalaban niya sa napan iti palabog ko. Umunag kumatap na masilwan. Dayjay, nasilwanan. Ha? Nagtakdar ti tao. Kat napanan iti ayan ti palabog ko. Ha? Alaanan samot ti napalabugak. Ay, sana mabalinda ito'y. Palsiitan ka no, asino ka? Wala ka na ba niyas? Irikap konda ito'y akahaon. Taagawid akahaon. Opa. Ha? Anya day dyan? Andan samot ng lapigos iti lapayag ka. Ay, nawan mo't makita ka tao di tao. Adamanan. Ay, adalal yan di tao. Ay, tumaraya kaon. Taray Kwaraw. Daras. Nagadutilanot di tao. Opa! Kasla ni Manong Kwarog day busis namat day. Ay, darasak ti bumabad iti umnulyak. Surutek day tao. No sa anak nagbidot. Ni Manong Kwarog day. Natulid. Tadda na dalapos na alanot. Manong Kwarog! Anya ti aramidem di tarangkis? Kadakad di ta. Ay, tulungan na. Adang samot ang lalya. Anyang alalya. Kasano ka pa'y amakangato. Kat nagngato day ta nakatinagam. Nasiita anak nga raod. Ay, nagsakit ti ima. Aguray ka. Tamangalak itilanot apagkaptam. Tapno makasangat ka. Di ka makakapot ka dagita alanot nga adda dita. Tadda siit da. Nagsakitan ti ima. Kas namag tintilapayag ka. Linapigos di sana makikita.
Ay, agdardara pa'y kaya, Mau. Sigurado lang kiti alumtag tayo tao, eh. Oh, at tuwin tilanot, Manong. Kumpet kan. Taiguyod ka, tapno makauli ka. Nagsakit na gitin nasitan. Anay ikaw. Apay ngamin anak ka maskara ka, Manong. Di ka ngamin nabigbig. No di ka pa'y nagpukaw. Jak amo si kagayam dayta. Darasuma, pumanaw tan ditawi. At dalalya ditawi. Alalya nga. Inak pa'y alaan ti kahon. At dakarga na abanyas. Imbag ta na irikap imbag ti ruangan na. Iso asan ang makarwar. At dangarod ang alalya ditawi. Amanod ang randa ka. Anya ketal alyan ay bagbagamat. Palsi itak day tangal alya nang runa no agtatakaw iti nasilwan. Ha? Anya day tanga itsuram ko araw. Dara-dara ka. Kan na limtag pa'y dagiti lapayag mau. Dalal yan ang lapigos kanya kiji bantay na natuyang. Ha? Oho, adayamot al-alyang aglapigaws. At daw nagtumait. Mamati kayo kadi kanya. Imposible moten kwarong. Di mo man iyalis ti alipuspos ka. Ay, padasa mati mapanidi bantay. Tapno lapigusan da kami ti alalya. Intan manong. Inta agasan da kiti sugat mo. Ay, inta nga rudahin buyay. Apa yan? Anya tinapasamak mo ko arog. Ito nang lapigos kanyak nga alalyan teng. Anya, nagkunakan ka nga adda aglapigos nga alya. Adda ayamot kasta. Nagparanda kayo laki ni nana tuyang asa na mamati kanyak. Ay, iti da ito'y akabakit ko. Awan pa'y nadamag ko adinang ranti alya iti pisikal. Ipagarup mo lang dayta. Anya yati aramidak tapno patsindakan tay. Linapigos dak nga ron ti alya. Makita yumot aw. Limtag tilapayag ko aw. Ay, kat dagiti sugsugat iti rupa, kantakyag mo. Apay dagita. Hindi nagtarayak, ta nagbutingak. Nakadala pusak iti lanaut. Iso ang natulidak iti bakras. Nagadutisit iti nakatulidak. Iso ang kastahoy. Ay, awan lakat di kar aramiden. Imbag no saan nga ag-infection dayta. Ay, mapangkalaangan iti doktor. Day talaunay lapayag mo. Saan agapuanan ti lapigos laeng day ka? Simangpat ka nun ni Kwaro. Apay nga awan mo dito'y palay. Imbaon ko amapan agpa-doktor. Nakaro tinapasamak iti lapayag na. Ay, puros gas-gas ti takyag na kanrupa na. Ang mga no ag-infection. Apay, naggapuan na aya. Saan kon adinamag? Ang kadwa na mo't ni Buyet asim mangpay. Ha? Ay, ayan ni Buyet, isut ti damagan. Ang mga no parpartyan na tinaala na abanyas. Anya? At naala na abanyas? Ay, nagdakkel ti insangpet na abanyas. Ay, ti pakas daawak. Apay, anagkuyog daken ni Kwarog asim mangpay. Ay na. Nagdakkel ti banyas ana Buyet. Una pong. Ay, ngam kabutang niyan ti banang. Partim nga ron. Ang apay analiday ka. Rumbang anaragsak ka ta, nagdakkel day ta na alam abanyas. Nalidayak kapoy tinapasamak ini manong Kwaro gapong. Awan basol mo itinapasamakan ko na. Inton malpas mo ang mapartay. Ipalutong day ta kani apong mo abanang Amok matiag luto apong. Mayat ano kasta? Ado ti paglaingam. Aday pudnok kada kayo apong. Anya ka di dayta. Itay pailaan na liday ka. Manipod si mangpet kayo kanimanong mo akwarog. Hindi nga minimpakat ko ti palabog. Imulyak iti kayo. Takitahak no adda maalak. Hindi kuan. Adda si maruno a tao. Nakamaskara. Jak na bigbig. Kat?
Anya tinapasamak. Idyadan na palabugak. Innaladay di a tao. Iso a pinalsitak ti lapayag na. Idi kwan, nagtaray. Idi kwan, nasilwan iti lanot kat natulid. Ni ka di manong mo akwarog tidakdakamatem? Idi nagikis. Nudlaw ko ni manong kwarog. Iso anapanak iti ayan na. Natulid iti kasisiitan. Imbag ta sano niya na nga to tinakatnagan na. No kasta. Sika tinangpalsiit ka ni manong mo. Apay ngay ako na nangalalya. Jak ngamin nakita. Tadak iti tuktok ti kayo. Anapuskol ti bulong na apong. Saan ka nga ron ang makonsensya? Tawan mo't basol mo. Di mo mo't ngamin nabigbig ani manong mo kwarog gayam dayjay. Ti pakas dawa kapong. Apay ngamin anak ka maskara. Ay, imbag ta simbang petkan kwarog. Apay, kanyat naknakan mo ta, nagmaskara ka anapan iji bantay. Kung nakabutbut ngak ni buyay, ngamli na pigos nak ti al-alya. Saan ka nakamaskara? Nabigbig na ka ni buyet kat di nakakumapinalsiitan. Anya, pinalsiitan nak ni buyay. Ayan day ta buyay. Up. Di kagar aramid iti maikontra ka ni buyet, tawan basol na. Nung nabigbig na ka, di nakapinalsiitan. Hindi nagikis ka, sana nabigbig asi ka. Iso nga, imay nakatinulungan. No di nakatinulungan, nakauli ka nga ta, ije bakras. Ayunan niya. Di ka ngamin agpampanunot iti made para iti sa balay. Kamangan no si kantumunlat ti agsagram. Ngag pa isaw. Kung nakabutbut nga, kiso nagmaskaraak. Kita mantikasta nga aramid mo. Ulitom to ka di pay. Saan nanday? Ang mga nuwag sublin tumanin kanyak ti panggap kaw. Delikado akto manay. Ay na, kwarog! Saan anasaya at ti agpanunot iti mali para iti sabali? Tano agsubli, sika tinakakaasi. Hala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Saan ka di adito'y balay tinagturugan ni Kwaraw? Dito'y ang nasapaan na rieng. At kanu papananda ka ni pari badong. Papananda nga ta. Apay ngay adidak inawes. Kasano nga awisen da ka kat session nyo ita. Sisyon nga ya. Mabalin mo't nga urayin to next day. Enteng, kapitan ka, wano saan? Ay, di mo man araramatin ng data panunot mo ako na. Apay mananadyak araramatin ako nam. Tano adakit manggag mo apapanandag iti kakadwam. Kayat mo matimapan. Buring ti kanayon nga agyan iti barangay hul nga inaldaw. Angam saan aburing ti agawat iti honorarium. Kasta ka day. Kwarta nga ron. Angam dawat kamot adawat. Ay tasyaket nga ron ti agat-gatang kadag iti masapsapul diti balay. No si kangamin ti mangigam kat ibarkada mo. Napanan nyo ka ni pare badong. Apay adidak inawes. Intulod ko ide ayan ti kabagyan na ang kail. At dan sa kanuriyon yun da.
Reunion. Kaano nga tamat nga adda reunion ti pamilya tayo. Ay, no kayat yaw, udi agparyunyon kayo urian niya nga oras. No ada ko magastro, kuno makapidot at iti kwarta kat agreunion tayo. Kaano kayo pa yung makapidot iti kwartangay? Ah, Mabalin ano iti tagtagainap. ay, ada ko mamay tagtagainap ko. Ibaga na ti ayan ti kinabaknang. Oh, Dayamot kasta. Ngam sa bagay, no iso lang ti pampanunutem sakbay maturog ka, mabalain nga damang ibaga, angam saan nga agpaisaw. Maray, di ka mo't simurot ija imbaga ni Kwarong ariyon yon ti pamilyayaw. Nilaang badong ko tinapan, Maray. Takasano nga ay dagiti dingon may. Ay, win nga agpaisoan niya. No ada dingwen yaw, iso ti mangigawid ken ka no ada papanan yaw. Wan Maray, kaan anak nga minjay baboy kaw. Amangan no adda mapandagan ng anak na. Sayang. Ay, win sapay nangina ti buryas ita. Wan nga rod Maray. Iso amasayang anak amang panaw kadakwada. Pati jay aso may. Naganak mo. Imbag labasit je aso taam muna. Saan na abas na pandagan dagiti anak na. Wan matkit di Maray. Ngam awan mat mangpakan no pumanaw kami adwa. Ay, win Ay, Maray, gumatangak sakit ti buryas muntaw. Tapno adamot pakpakanag. Ay wan Maray. Ilakok at talaga dagiti buryas. Tawan ti dakila puunak. Nangina ti figs akanin ti babaw Maray. Anya ka di ti gatanga, Maray. Awan Maray. Umayak lang makimarites. Tanalpas kong ti trabaho kiti balay may. Masikuran ka kadingag may sa iji balayaw. Ay, wan nga rod Maray. Amangan no mabayagan ni badong ko ijay napanan na. Italangamin amapan ka. Sigurado ang makijaming kadagiti kakabagyan na. Sigurado Maray. At dapay dagiti kakasinsin na nga gapoy ti adayo a probinsya. Sigurado nga inom kan istorya ti aramiden dayjay. Eh, lakit di Nang runa, no agkabadungalan da, idiawan pa'y asawa da. Nakapanunot jay balikbayan a kabagyan da. Anangangay iti reunion da. Iso dayjay. Ay, kadakal siguro ti balay da ita. Apagdagusan damay. Agkakaaruba da kanaw nga kakabsat. Mabalin na kumpurmay ti pagturugan dagiti tattaaw. Sa dino ti ko na mapapanam, tasan ka makirunda. adya nga roder ayak nga reunion, ship. No mabalin katawisan ka kay di ata. Saan samat nga mabalin? Reunion manay. Win, Day tamat tinapanan ni tata ba daw? Uray si kamay. italaga rod nga maangay mat. Imbag lang nga maamamok mat dagiti kakabagyak. Sabagay, no nabayag adi kay nakikita, saan mo nga maamu dagiti daduma akakabagyam? Win Data nga rod ti makagapo, no apay nga naangay data nga reunion. Ta inyawit ti may nga kaanakak ti girlfriend na. Inyam amuna kat kasinsin na matgayam. Aya, apay, di da gamamaw kat agkasinsinda ako nam. Amo pay. Ako na napay nga kasinsin na amin. Anyat asawa akbato ko na na. Ngam adayo tinaykamangan ti inana kan amada. Nabayag nga di da nagkikita. Nagkikita di lang nga agkakasinsin iti ayan ti pagtrap-trabahuan da. Nagdumada ka di ti apelidaw. Ata na kay asawa di babae kat sa balin ti apelido na. Ije mat Manila tinagkitaan dia. Ay, di ko mamidol nim dati nang kitaan da. Pagarog dia nga agpadpadalang ti middle name dia. Ngam saan damat nga agkabagyan ti amuda. Sabagay. Sige, makireunion ka nga raw tungan. Apay akaslag sa sadot ka nga agrunda. Awan nga minti may sakadwami ang kay. Apay manin. Da ka no family reunion da. Iso ka no nga inangay da day di reunion.
Gaputad da kabagyan da, anang yawid iti girlfriend na, ngam kasinsin namit gayam. Dayta katimaday. No agin na dayo ti ag-relatives wenno naganak. Agkita dagiti anak da iti sa bali a lugar. Ay, sana maliklikan ti kasta no maminsan. Kasta kanong rutin na pasama, kiti kanakan da. Mayat dayta panangangay da iti reunion. Iso mangangay kamat iti reunion tayaw. Tapno nagkikita kami kadagiti kakasinsin kawang kay. Amumit amin akakasinsin mo. At dabaisan ko ng amaw. Dagiti di makkel iti adayo nga ilay. Anya ka di ti pampanunutem, inteng. Ti man imbaga ni kwarog ang mga ngayak iti reunion. Ay, para kanyak, dakkel apundo ti kasapulan iti dayta a reunion. Ket saan ang mairanod ti taga-kabildatan, tati umay makitabuno kat aggapuda iti agduduma a lugar. Diyan nga ron aggapu iti adayo a lugar, ti kayat ko makita. Saan ko pa'y ngamamu dagiti anak ta? Kayat mo asawan, si kaamin ti aggastos iti maiserbe kadakwada? Kangarod ti parikot. Saan mo ta mabalin amay may salaang apinangan? Taada mo programa ama aramid no bilang. Iso asaan asin sinanday ta aplanom? Ngam no da mapanunot ko apamuspusan, ay aramid ti plano ka. Anya kumangay apamuspusan. Basta, pagpanunutak man daw ito'y utak ko. Ayan kadimot dagiti kakabagya, maray. Apay anadamag mo dayta. Apay ayati kabagyak. Awan ngamin ti amok akabagyam ditaw. Ayan dangay. Ay, nakiasawa da iti sa bali a lugar. Adayo tinakaipalaisan da. Ado siguro ti saan mo nga ammo kadagiti anak ti kakasinsin maw. Ay, wag, nagpaiso dayta, maray. Adapay kat saan ko nga ammo. Nga anak dagiti kakaanak. Diyak pa'y ngamin na damag ang naaddan kayo iti family reunion nyo. Ay, awan nga agpaiso, maray. Awan mo ti makapanunot ang mangangay, tapno agkikita kami kumamad. Sikan amaray, ayabam amin ida ta umay da pumasyar dito kabildatan. Syakit din nga wan asawa na ti mangangay iti family reunion. Dakalagas taw ti mangangay iti family reunion. Da kayo may tinagiwayway tinuangyaw na. Awan pa'y nitataba daw. Ay, awan pa'y nga road. Kano nga ta sumangpag? Mga nupindahin na pa'y apasyaran ti babalay dagiti kakabagyan na Ay, imbag pa'y kankwana tada ijay nga agpaspasyar. Namasyak, makumikumak kadagiti dingwen me. Patinwang, siyak pa'y ti mapanmang wayway. Nuko mababoy tinuangyaw. Tamabalin mo nga ipauraga. Nanya nga iti pagarado na no ipauraga. Si kamot kuarog. Awan lat di mo maibagbaga. Ay salbag ka man. Isungarod ako na. Ano mabalin ko ma? Nagrigat ka ti kastuyan. Ay, obra amin at trabaho. Nang runa ti agiwayway itinwang. Soft drinks kan tinapay man di tamaray. Ay, nabanlugak. Ni apay, nagapwam. Adapay kalugong mo apay abiyak. Ijay bantay maray. Napan ko inwayway tinuang may. Awan mo ngaminin da jala lakayan. Ato yun ti order mo, soft drink kan tinapay. Ay, agyabanak maray. Ay, marito yan. Ay. Una yun dahil tapa ng sip-sip mo iti soft drink. Ay, mawawak ngamin unay anagiwayway itinwang mare. Ay, awan ka di pa ni pari ba daw? Awan pa'y nga raw. Nagbayag daytan a family reunion. Italaeng anapan ijay lugar, ti kabagyan na. Iso nga impapasnan ati nagbakasyon. Wan ngam kasano akmut ngay dito. Makumi-kumak kadagiti dingwen may. Hello, Badong. Nakalipat kan samutan.
Ay, mabambanugak nga gas asikaso kadagiti dingon ditaw. Ay, no di ka payla sumangpag. Ilakok daytoy nuang, tauray awan pagaradaw. Ay, basta! Sumangpad ka! Ninsamot badong mo ti kinasarita, Maray. Uwan maray, imbaga, ano di payla sumangpag. Ilakok tinuang na, tauray awan pagarado na. Anya, ilakom, kunam. Ay, amangan no agapura nga agawid no kastamot ti imbagam. Kasjay tinapanunot ko nga imbaga tapno agaway. Amangan no pindaan na pasyaran namin nakakabagyan na ijay. Di pa'y ka mano alawas nan ijay. Ay, narigat nga agpaiso ti agiwayway itinwang kas kadakalday. Uray kumaa, nunuang lang kasi kaswag. Pati pa'y baboy ang naganak kas kadaasaw. Ay, namnamat nga itidayjay nga imbagam. Sumangputan ni badong mo, Maray. Padasan na ti saan asumangpag. Tapay-pay swag timbaga. Family reunion lang tinapanan na. Nga manubot ta, nalawas na. Kasano ngayon, Kyle? Nakapanunot ka kadimot laangain? No ituloy mo ti planom a family reunion? Kay nalakaday ta. Ngayon puwarta ti parikot. Mayat samot nga ibaga kadagiti amin nga umay at tumabuno iti reunion. Amang itugot da iti saggay sa amanaw. Ay, agasam ta manok no tunggal pamilya. Ay sus, adun ah. Unang Kyle. Tingarod ka ng dagiti tao iti reunion ti parikot ako nam. Sino nga ti mangdut-dut iti nagado a manok? Ibag no kayat na. Sikat ti manglamaw kung mangdut-dut iti nagado a manok. Oh. Ha? Ay, o kasong may dagiti manok adut-dutak no bilang ang Kyle. Sika nga ron ti nakapanunot. Nangeg ko ti saritaan nyo kan ni Kwarog. Kanyat kayat mo asawon asaritaan? Tingay singasing ni Kwarog at tunggal umay a pamilya kat mangitugot iti maysa amano. Apay umanugot ka iti insingasing na. Mayat mo't de. Ang saan laang mo't amasidat ti parikot. No di kat uray bagas. Ken tirikado dagiti may luto. Ngag paisaw. Ay, mayat no da maangay aryon yun. Ay. Ha? Parikot ti gastusin. No agmay-maysa ka nga agpanunot kan agplano, talaga narigat. Ay, uwan adungaw. Narigat talaga. Adamot contact number dagiti kakabagyam. Awagam ida nga ag-contribution kayo. Tagumatang kayo iti baboy kan bagas. Mayat sa tisingasing mo ah. Narigrigat tisingasing ni Kwarog. Tunggal umay. Mangitugot iti manaw. Oho? Anya ti singasing ni Kwarog, mangitugot iti manok, ti tumabunaw. Angam para kanya, narigrigat ti agparte iti nagado a manok. Ayun agasam nga iti ado a manok nga ilamaw kan itkatan ti dot-dot na. No baboy, mabibiit nga isagana. Ay, no ti manok, ay narigrigat. No para iti ado a tao, Maray. Mabaybayag tadya agilamaw ken agdutdot. Imbag no mapuuran akas iti araramidan da iti piniktikan na kunada. Isungarod nga insingasing ko apadasen na nga ibaga kadagiti partido na nga agkontribusyon da. Aparamot lang iti kanen kanda dumapay masapsapul da. Ay katuwen Maray. No adda maurnong iti kontribusyon, iso ti igatang da iti baboy ken bagas. Mayat dayta. Dagiti mayat a dumaray makikontribusyon da. Anya kaditi imbaga dagiti kakabagyam a kinasarita babaan iti cellphone. Ay, aduda nga entresado dungaw. Adda pa'y mayat nga agdunar Jay adda mabalin na, kahit agdunar da kano. Ay, nagsaya atin no kasta, inteng. Ay, maangay nga rod ti tartarigagayam a family reunion. Babaen mo't lang iti panagtitinulong yo amin.
Ay, mayat mo, gayam ti panagkay-kay sa akin, panagtintinulong. Isumait, no agmay-may sa ka nga agplano, narigrigat. Iso amay mayat no yuman mo matlaang kadagiti kakadwam. Eh, mayat ti insingasing mo nga ipakaamok ka dagiti kakadwawan no relatives ka. Ay, nakatulong na pa iti planok. Ay katwen iti anyaman na banag. May mayat ti agtitinulong, ngem jay agmay-may saka. Jay kunada nga road, no man is an island. Ay, nanaba ng pudno takunan. May mayat mutlaang ti panagtitinulong, ken panagkakadwan. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakitam ka din ni Badong ko, Maray. Apay na sa pulam ni Badong mo, diti Tersina, maray. Damagak no nakita malimabas dito'y amangan no napandita paradaan ti tricycle. Ada ka di papanan na, tamapanpay dita paradaan. Ay unay kabutin, Maray. San kan samot ang makauawat? Baak ka ngamin kag. Na, Damdamaga no nakita ngam nagadumot ti damag mo. agdamdamag kalaang, ngem sikapay ti masuron. Kasanaw kat wen no saan kumalaang ti sungbat mo. Ngam nagadumot adamdamagam. Saan ko nakit-kita ni Badong mo, ingkabirukan iti sabali adisaw, saan aditaw. Dala ko man nagdamdamag kan ka. Pumanawak man lagal, ha? Na, igaraw naman, hindi jak kayat nga ugali na. Maray, apay anak kami suot ni Marituya nga pimanaw, dinamag na no nakita ka no ni Badong na. Dinamag ko no apay abirbirukan na. Kait, apay ka no abirbirukan na, Maray. Dinamag naman no nakita ka na pan dita paradaan ti tricycle. Ay agdindin na magkayo nga run ano kasta. Day tanga-taat, ti kinasurun na. Ay siguro kuna nakit day nasaan ka no makaaw-awat ti baak. Anya kumangay ti koneksyon na. Apay ngay abirukan na ita ni Badong na. Day tanga ron ti dinamag ko, isuan na suron. Masurunak mo ta. Isu nga imbagak ang mapanagdirok iti sabali adisaw, saan adito Tersina. Nakitam ka din ni Pari Badong, Inteng. Kanayo nakmat lumabas iji balay da, kahit makita. Apay ka din. Birbirukan ngamen ni Marituyang. Napan nagdamag ka ni Marikwanang, hanggang saan daan nagkinaawatan. Ay, apay kumaasaan da nagkinaawatan. Dinamag ni Marikwanang, no apay asap-sapulan na ni Badong na. Isuan na suron ni Marituyang kat pimanaw. Apay ngamin apimanaw di Pari Badong. Dayta ita ti saludsod. Iso tinakasurunan ni Marituyang idinagdamag ni Marikwanan. Kada ngamin ugali ni Marituyang managpupudot. Managpupudot ngem nalaing met nga agpasugnod. Nagalas nga ron. Kasla ni Pari Badong jay nakitak anak kasarsaritam bitay. Wain kapitana, naturog iti balay may dirami. Apay ang naturog ijay. Kat no sapsapulan ni Marituyang. Nagapadan samat kapitana.
Saan akayat ni tatabadong ti agawid? Taapay ngamin asaan nga agawid. Kasanon ni Marituyang. Iti pa nagsasauna, kagura kanumat ni nanatuyang kapitana. Kagura. Apay ka naw? Kinamat kanu ni nanatuyang iti binalsig. Anya, kinamat na iti binalsig kunam. Kastamot timbaga ni tatabadong kapitana. Ay, inggaraw nga rod manan ni Marituyang. Nagdakwab ba na? Napanak man nagpagnapag na, kat nakitak Nicolas. Apay ka din nakita. Ganya't nagsaritaan niya. Nakitak ang naggapo ni Pari Badong ijay balayda. Ay, naturog kanugayam ijay. Anya? Naturog iti balayda. Idinto ta birbirukan ni Marituyang. Apay nga, asan ang nagawid? Asan ang birukan ni Tuyang? Naku na ngamin ni Pari Badong, adi na kayat ti agawid ijay balayda. Apay adi na kayat? Kunang ngamin Nicolas, nga imbaga kanu ni Pari Badong akinamat ni Marituyang iti binalsig. Binalsig lang? Kabutag na. Nagala kumamot iti sa bali a binalsig ata, nag-arnis da. Nakitak Nicolas, ket nasa una asaan kanu akayat ni Badong ti agawid ija balayo. Oray saan nga agaw-awid ti sinalbag? Awan tinasakit abakrangkaw. Apay nga rod asap sa pulam, idi na minsan nga aldaw. Ay na, kayat ko apang uran. Anya ko matibasol na tapang uram ako nam. Gapo iti kinalaing na nga uminom, maray. Kanayon anabartek asumangpag. Ay, nagsasarunong ngamin nga adda pasken adinarayan na. Iso akanayon na nabartag. Ay, masurunak nga rod no sumangpag. Di na pa'y may mulagat dagiti mata na. Uray kumano saan nga agpadanom iti dana. Ay, una yan. Daytan ati made, no agpadanom iti dana. Daytan nga rod, maray. Iso ano kasta na bartag? Ay, saan ko paturugan ijay kwarto may? Maturog ijay papag. Timbaga ni nanatuyang kada kaya wantay. Ay, kasurun na ni Pari Badong, no agpadanom ije balayda no nabartag. Una yung tagpadanumain. Ang sa narumbang nga kamatin na iti binalsig ti asawa na. Managpupungtot met ngaminan ni Marituyang. Mga nupungtot lang mo ti awang kukwarta na dahi dyan tay. Siguro no awan makukwarta, sa sumangpet anabartek ni Badong na, ay talaga amasuron. So siguro akinamat na iti binalsay. Kastamat imbaga ni Marituyang. Ay, kasanon no pa nag-aaradaw. Sino nga iti pag-araduan na? Ay dayta, ti saan ko nga amo. Saan ang napanunot ni Marituyang akasapulan na mutlaeng ni Pari Badong. Nakabi nga di balayot ti pagturturugan ni Tata Badaw. Winchep, tangtangdanan ni Mila Abalaw, nga agarado iti bangkag na. Ni Manang Mila? Iso ti mang tangtangdan kini Tata Badong kunam. Winchep, nubalunan nga rod ni Manang Mila kat nagragsak da ngagsarsarita iti bangkag. Ay saus, naspak nga rodin ani nanatuyang no kasta. Apay naspak ako nam, Chip. Kunam amapan na balbalunan ni Tata Badong di bangkag. Naragsak na. Idinto ta ni nanatuyang. Kamaten na iti binalsig ni Tata Badaw. Una niya. Kasanon no ibaga ni Manang Mila. Nga iti balaynan nga agnaid ni Tata Badong. Nalala na ni nanatuyang. Awanin ti para-arado na iti bangkag da. Anya nga iti mulaan dan. Kamaten namat ngamin iti binalsig. Kastamot ti istorya ni Tata Badong. Kanyat ngir-ngir siyap sika. Kure kung manubagbagay mo. Yang kalmat. Binagayan na yamot ti agnirsay. Ibagam nga rot ti ngir-ngir siyap. Tapno amaw. Di ka nung Tata Badaw ngang ka.
Apay ni Badong. Anyak katawakan ko na. Tangtangdanan ni Manang Mila abalaw, nga agarado iji bangkag na. Balbalunan na kanupay iji bangkag. Mila abalo. Iso tidak dakamatem. Unanggal. Ay? Deta timbaga ni Kulas. Kanayon kanu ama panagarado iji bangkag da ni tataba daw. Aya. Siapa kung kunada nga da alisto na dayjay amila. Natuyang, kaguram ka di pa'y ni tataba daw. Kagurak ti kinamamartek na. Nung atada sa bali itibiyag ni tataba daw, di ka kadi agimaon. Asino kumamat nga iti maulaw kin ni tatam abadaw. Katnutang tangdanan ka ni Manang Mila nga agarado iti bangkag na. Ni Mila balaw. Pa'y napamulagat ka na. Balbalunan na kanupay ni tatabadong iti bangkag. Kat naragsak da pa'y ngagsarsarita. Ay dinakman rabakan iti kasta kwaraw. Ay, saan ka rabrabakan na? Doy tati ko na ni Kulas. Kasano nga mo day jay akulas? Kat no iti balay da Kulas, anak idagos ni tataba daw. Kat karuba damay ni Manang Mila. Pudno kaday, anak idagos ni Badong ijay balayaw. Una na. Anyam, awan ita, tanapan manen iti balay ni Manang Mila. Apaya kanayon amapan ijay balay ni Mila. Nay, agimon kayon samot na. Saan ka diya pinapanaw yun ni Tata Badong? Angam saan kami mat anagsina? Pinapanaw kulaeng, tanda kasurun ko kenkwana. Kasanon nga no saanin nga gawid iti balay yaw, kat agyanan iti balay da Manang Mila. Anya? Dita ka di balayaw amat baturaw. Wain, angam masapa amapan agarado iti bangkag ni Manang Mila. Aw, napanagkamaw na pudno timbagak na natuyang. Ay, kwaraw. Ibagaman kin ni tatam abadong tagaway. Awan agarado ijay bangkag may. Da kayo ati mangibagak ang kuwana. Kasla mabainak mag. Napay ngamin ang naungat kayo kan kuwana. Ita, awanan ti agarado iti bangkag yaw. Kasano kumangamin ang makaarado kat nabartag mag. Kanayaw ngagbartag. Uray, tamakaradaw no maimunawan. Ti asawa kat dungdungwang sa nakamkamatan iti binalsay. Di ka ban kwaraw. Jaket kamatan na, no saan nga umno, ti aramid na. Mabalin nyo matakasarita iti nasaya tawagan. Anya tinagsaritaan nyo kini Marituyang iti kalsada, waraw. Mapan ko kano ibaga kinitata ba daw nga gawid ay? Di ka iliw na mo ilag ni pare ba daw? Awan kano agarado iti bangkag da. Imbagam ka di atang tangdanan ni Mila nga agarado iti bangkag na. Unang kail, madlaw ko kat agimawn, ngam di na lamin ay. Di na pa'y laayabat. Sika pa'y lati ibaon na amang paaway. Wingaw kail, di na kaya tagpakumbaba. Darasuros nga men, numaminsan ni Marituyang. Itataka sa pula na ti mga rado. Di mo't iso ti mapan mga yab. Wingaw, sakit din ti ibaon na mga yab kinitata ba daw? Napaguram ka din ni Kapitan Maray. Saan ang nasintir ni Enteng, Maray? Nula ang aglablabas, ibagak nga iruwar ko ti balunot ko. Ay, diyak mo ngamin nakapagtepel, iso akinamat ko iti binalsay. Ay, kasanon no nangalamot iti binalsig kat nagharnis kayaw. Anya, aramidan nga tanibadong dayta. No saan ang makapagtepel, apay kit din adi na maaramid. Ay, kasano akpay ang makamula ita, katawan mo't agaradaw. Ingka ngamin ayaban Maray. Kayat mo aya nga agyanan ije balay ni Mila. Maaramid na nga tadayta. Ay, di mo laam mo, Maray. Tao laang mat ni badong mo. Nang runa no kanayon apakitaan ni Mila itinasayaat. Ay, sinalbag dayjay Amila. Kayat mo kade nga isukat nakaken ni Mila.
Maray, pautangan nakman iti bagas mau. Kun nayunam kumamutan ay ti sardinas. Saan ka di pa'y asimmangpot ni badong mo? Saan pa'y? Awan na arado ang mulaak, maray. Apay numapan mula ang sukunan iti balay da kulas. Saan nga tanga agaway no saan ko ang mapansukunan? Kaano pa iti panangkamat mo iti binalseg, maray? Ang mga noawan plano na nga agawid. Ta di na kaya't akamatom manen iti binalseg. Ibagaksakin ni Kapitan. Ta iso ti mapan makisarita kin ni Badong tapno agaway. Padasum amaray. Ngam masigurado kapag karyan na ka ni Kapitan. Asaan mo nga ulitin akamatan iti binalseg ni Badong Mau. Takrot mo't na di Badong. Binalsig lang. Unamlan asaw anang ibaag iti ipos na. Bakibagam kadi akin ni Kapitan Maray. Takasarita naman ni Badong kaw taagawi dun. Kailim mo matlaan. Unsa, Maray. Kastoy sa ti agasawa. Biro ka numabayag adi mo makita. Maray. Tay kunada nga rudan. Itirigat man wenno ginawa. Rumbeng nga agkuyog kayo lata nga agasawa. Naglablabusak sa Maray. Iso api manaw, kadi mo't nag-away. Ay, naalas akitaan, nga itapay tabakot kun lakay kayo sa kayto agsina. Ikagumaakon at isaan nga aglablabos. Numangag ni Badong mo dayta, masiguradok, agawid day jayan. Sapay kumaamaray. Ay, nagrigat gayam tagmay-maysa. Imbag tayo may ka dito barangay hall, Maray. Indanon ka din ni Maribanang tiimbagakan kwa na, Kapitan. Tipan nakisarita ka ni Paribadong. Un kuma, Kapitan. Kasapulak ni Badong kaw. Agbaliw ka di, Maray. Saan ka unay nga aglablabos? Nawada saan mo akayat ka ni Paribadong, ah? Un, Kapitan. Naamiris kaw ti kamalay. Nakasauko na ni Paribadong. Agsubli ka daw no ikatemti ugalan kun baliwag. Un, Kapitan, ikarik. Agbaliwa kaun. Agsubli lakit din ni Badong kaw. Nagkare ni Marituyang, kunam, intay. Uwan ba nang dungap? Agbaliw ka kadimat. Apay anapan kanyak ti saritaan. Kat nun ni Marituyang ti pagsarsaritaan ta. Kung naklaran. Hindi ka lang marabakan. Namnama akto nga gawin mo ni Paribadaw. Ta nagkari mo ni Marituya nga agbaluan. Nasaya at mo't. Ay, masyanak at talaga ka ni Marituyang. Madlaw mo't nga agbababaway. Ay na toyang. Madi taglablabes. May mayat lang akasarita ti asawa, ngam ti kamatan iti binalsi. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Buglay. Musika, Ken Computer Recording Technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.